14 June Shalmare World Blood Donor Day je lukurok shaktari thiri wote khorokta bemar angnai lukurok no thiri woi mothango World Blood Donor Day no kitingai shaltamni kaisa samungbuta yakor naharka Kamalpur Blood Donor Association ni bukhaktai a samungbuta no kitingai srang shalabo bufang busa kaimani panda songsai zakha a pandawo hospital road amsai Kamalpur Blood Donor Association ni ojamarok bufang busa kaimani nukjaka sangrong shaloke shaktari thiri mani panda songsai rekha Kamalpur SDM office ni conference hall songsai zakha thiri mani panda a thiri mani panda phai manjik phage Kamalpur Blood Donor Association ni achupang Srikanto Singha tangphang Arjun Dev Dr. Raja Jomatia Kasong Ashalo Shaltamni Samung Butango Mothani Tangphang Arjun Dev Shaklaikha World Blood Donor Day no kitingai phashalo Kamalpur bakaste 100 jana je thiri nai lukurokno lamsokmung yafarjaknai apni logi kainichi hoda naikalai motha je salburum burumno thiri mani kahai samung butango phai manjak phayo borokno bo lamsokmung yafarjaknai apni logi kopini jarawa je shaktari thiri kha borokno bo lamsokmung yafarnai hini shaka আগামীকাল 14 জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবস বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে আজ আমাদের রক্তদান কর্মসূচি আগামীকাল 14 জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে আমরা সমস্ত রক্তদাতা একতায় 100 জন রক্তদাতাকে আমরা কমলপুর ব্লাড ডোনার অ্যাসোসিয়েশন এবং কমলপুর বিএসএম হসপিটালে আগামীকাল নজরুল ভবনে আমাদের 100 জন রক্তদাতাকে আমরা সম্বর্ধনা জানাবো Phashani Pando Phai Manjak Phane Hastani Kaja Montri Eba MLA Monosh Kanti Dev Te Shangrong Shalo Eba Dinini Thiri Mani Pandawa Khorok Tamchi Lukurok Shakthare Thiri Kha Bureau Report Kokkhorang